Mateta megie Uhaguku wa ugitiri thiini wa icigo imwe cia kaunti ya Laikipia mathiete na mbere kwiyumiria thutha wa tharikira cia aici a mahiu kuongerereka o nginyagia gucungiriria ikuo cia andu matiganite. Hawa watu walikuja hapa 2014 wakaua bwana yangu tukiwa na yeye na mchana yangu. Nilikuwa na kijana naenda shule form 1. Hakuenda, tulitabika na watoto yangu na akaenda. Sasa 2020 wakakuja tena. Ile ng'ombe nilikuwa naasiwa na bwana yangu wakakushukulia huko mustoni. Atumia atongoria kuma mwena uyu ni maigiriire ndeto ino na kuga ni undu utagiriire gukorwo andu makiuragwo ni undu wa mahiu na riu magithingata thirikari gwika mituki na gucokereria thayu mwena ucio. Horo uyu ni horo wa keha muno ati thutha wa Mheshimiwa Matiang'i kuheana onyo kali mundu ucio ni aroragirwo okuria wa ngwaci muthenya barigici na gutire kindu maraire. Ni tuwe wega ati riria biu kwagia na thina bururi-ini ona kana ona kuona ku atumia na ciana nio mathinikaga na muno makiria. No tuge ati ni tunogete ni kuragirwa athuri, ni tunogete ni kuragirwo ciana na ni turenda horo uyu uthire. Thirikari ni turenda ikorwo na policies cia gukorwo ati makiona mweri wa kaigana ni gukorwo na ng'aragu na ni gukagia na conflicts makorwo makiforce kana guikia maitho na kabere matigaga gweterera orira kwagia na haro magoka kuheana mikana na kurumirira ngucanio ici. Thukuru ithano ni cirikitie kuhingwo miena itiganite thutha wa aikari gwethara magitigira gutharikirwo, atumia na ciana cikionekana kuhatiririka na njira nene kumana na githagathago giki na hamwe na matura maria magumirwo ni thina uyu ni njira nene ni wa ngwaci, kabati, bodeni, olmolan na mirango. Sasa na shangaa wamama wanahama na watoto. Kuna hali ya unyevunyevu, kuna nyesha, watoto wanalala nje, so hata kuambukizwa magonjwa kama vile pneumonia na homa ya mapavu inakuwa ni kitu ya kawaida kwa wale wamama. Kwa hivyo wamama na watoto wanaumia. Kufikia leo tunapozungumza na nyinyi hapa, shule 5 imeweza kufungwa. Kwa hivyo wale watoto hawaendi kupata elimu kwa sababu ya hofu ya kuvamiwa na wale wavamizi. Kiumia-ini giki icera-ini riake kaunti-ini ino minista Matiang'i ni aheire mukana arĩithia guthama aria mari kaunti ino mugaru na watho. Thiku 7 cia gukorwo macokete na kwao kwaga uguo thirikari maruturure kihinya. We are asking the herders who are in Laikipia illegally to leave Laikipia within the next 7 days. But while you are planning to leave within the next 7 days, we are preparing a crack operation. It will be merciless and it will be very firm. Tafadhali usipige nduru. Tumekuambia uondoke kwa hiari yako kama you are here illegally. La sivyo, then we will do what a government is supposed to do. Wengine wanakaa wakitupea lectures about human rights, tunakuanga wakali. Sasa what do you want us to do? You are intruding in people's lives. You are destroying other people's property. You want us to come and hug you there and kiss you as you are messing up other people's property. You must respect property rights. Kwa ihinda riri aikari ya matura maria mahutitio megweterera kuona kana arĩithia aya ni mekwehera hatari gutindikwo ni thirikari, mwihoko ugitigara ati thayu ni ugucokereria. Handu-ini ha Kameme TV kuma guku kaunti-ini ya Laikipia, ritwa ria